Bakunzi ba Leo World News 250 nk'uko mumaze kubimenyera tubagezaho amakuru atandukanye, amakuru akubiyemo aya politike, ay'imikino, y'imyidagaduro yose itandukanye ndetse n'andi makuru yose aba yiriwe acicikana ku mbuga nkoranyambaga. Mbere na mbere reka dushimire buri muntu wese wakanze subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo amakuru yacu ajye yabonera igihe. Kandi nayo niba utarakanda subscribe, reba amagambo yanditse mu ibara ritukura ukande subscribe. Nukanda kuri ayo magambo uraba ukoze subscribe, wibuke ukande no kuri notification bell cyangwa se kunzogera kugira ngo inkuru yose dushyizeho ujye uhita ubimenyeshwa ako kanya. Muri aka kanya tubafitiye inkuru y'abaturage babiri bo muri Burera bafatanywe ibiri 10 by'urumogi bakwirakwizaga mu baturage. Polisi ikorera mu karere ka Burera mu murenge wa Gatebe yafashe abagabo babiri bari bafite ibiri 10 by'urumogi. Bafashwe kuri uyu wa gatandatu tariki ya 16 Mutarama bafatirwa mu kagari ka Gabiro umudugudu wa Kagano. Umuyobozi wa polisi mu karere ka Burera, Superintendent of Police Aphrodis Nkundineza, yavuze ko gufatwa kw'aba bantu byagizwemo uruhare n'abaturage, aho bahaye polisi y'u Rwanda amakuru ikabasha kubafata. Yagize ati, hari abaturage bari bazi neza ko bacuruza urumogi, babibwiye abapolisi bo mu ishami rishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge hano bahita bafatwa. SP Nkundineza akomeza avuga ko urumogi barukura mu gihugu cya Uganda. Umwe niwe wari umucuruzi warwo aruhabwa n'abagande mu gihe undi yari ashinzwe gushaka abakiriya. Umuyobozi wa polisi mu karere ka Burera yashimiye abaturage batanze amakuru bakayatangira ku gihe. Yibukije abishora mu bikorwa byo gukoresha ibiyobyabwenge ko nta mahirwe bazagira kuko ku bufatanye n'abaturage bazajya bafatwa bagafungwa. Abafashwe uko ari babiri bashyikirijwe urwego rushinzwe ubugenzacyaha RIB rukorera muri sitasiyo ya polisi ya Bungwe kugira ngo bakorerwe idosiye. Ingingo ya 5 y'iteka rya Minisitiri nimero 001/MOH/2019 ryo kuwa 4 Werurwe 2019 rigena urutonde rw'ibiyobyabwenge n'ibyiciro byabyo rishyira urumogi mu biyobyabwenge bihambaye. Itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ingingo ya 263 ivuga ko umuntu wese ukora, uhinga, uhindura, utunda, ubika, uha kandi akanagurisha mu gihugu ibiyobyabwenge cyangwa urusobe rw'imiti ikoreshwa nkabyo mu buryo bunyuranyije n'amategeko aba akoze icyaha. Iyo bihamijwe n'urukiko, igihano kiba igifungo cya burundu n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda arenze miliyoni 20 ariko atarenze miliyoni 30 z'amanyarwanda.